na ayan na naranyag nga biguwe dayjay na isabong ni sanyata jak pa'y makagunaye amang buibuyaken kwa na nay kita emma umis ise isulaunay tiin na pangawis isip ni manong ko no isip buibuyae kasrosas day ping na egan medjay marfilangipen na at tantulawaya anya ti panggap mo inagtuida tuntoy na pudno nga ayat ko intuno makitag ni manong kong agsusulo tutudingan na nakatkan kaya siya kantay kayat ay nila ang yamti man lato na no bilang aglunen na isebik bagiken manong aging ganang tumpal to'y biyan mas na ayan na naranyag na bikuwe dayjay na isabong ni sanyata jak pa'y makagunayen amang buibuyaken kwa na nay kita emma ket umis ise isulaunay tiin na pangawis isem ni manong ko no isut buibuyae kasrosas day ping na ganda egan medjay marfilangipen na adan tulawaya anya ti panggat inagtuida tuntoy na pudno nga ayat ko intuno makita di manong kong agsusulo tutudingan na nakakang kaya siya kantay kayat ay dilaan mo ang empty man lago na no bilang aglunen isebik bagiken manong aging ganat tumpal to'y biya